Hari itu, nah jadi nyalakan ke Neng, pajak si Horan Bukhori GPO kuehna Jasmine. Nah, jadinya nyalakan Neng hari kamu. Hah, nih kesel deh aku hanas jauh-jauh aku teh kesana. Arifnya kuehnya nggak ada bergerak nih. Sebel. Yang satu kabar mah melina Jasmine kamu teh daripada kesel. Yuk. Emang ayah gitu di buar mah kue anu gitu? Nggak ayah tuh. Beneran? Lamun awal deh kue hasok. Nya lamun awal meli iya atulah meli kue kaleng ejeng Orson. Menit teh beuki aku mah kue kaleng teh dia. Nya terus kumaha atuh? Teh ya. Hari itu bad mood geura. Mana anu salah, mana anu bad mood geura menitu man. Neng, si Jasmine kunaon eta meneja medut gitu. Eta gerak koneng pada hayang meuli kue, gerak ka Horan Bukhori tapi kuehna eueuh kudu PO. Terus bad mood gak menitu man pisan. Oh gitu, padahal mah ke Ica aja weh mau balik kue mah. Emang kamu jualan kue gitu Ica?